mpaka bareza kora kekera buteko zurabutera kamfranje baronda gore mwehwerira bakinyamahwa FC okusinga bagitebera mu dakika za muheru no kwekugumizamo kusinga omuzano guna gore mu hari 0 narya kirisha tuzobuhunga amani ni menshi munonga mpira yaguteka gace kuburyo omuzano gushikirweho Wilberforce Ngoma himbisubwe oryo muhezo wa RDC kandi ashabire minyeto okureka kujanze by'imizano hamwe n'ibyo butegetsi nagwe n'umuze mubi because that banking syndrome yo kujoti preparing mpira nyetabe simbere batwese yente tuzinywa amarwa nagwe n'umuze mubi because toshime ku preparing mpira ko munyeto as a source of income ushime kubona ugendera ku developing a talent agwo kuba kwijambo korogwe by'emizano ukagenda utine cyo hire n'ikintu kibi munongano gutahagera by'emizano abantu wabaseka nko kwabashanga mbwenanisha bangu timu zezazana timu captain zimwena mwije buryemwe yakiro mpira nanisha bimyeto je mwejukira ku kintu cy'emizano abo kw'emizano iyo cyango cyo kumaisa kandi unahe kubatwara